menya amateka y'uyu musozi udasanzwe, menya amateka y'uyu musozi Imana yaremanye ubuhanga bukomeye cyane witwa Nyamuragira Nyirangongo. Umusozi udasanzwe, umusozi uherereye mu gace ka Goma. Aho ngaho kuri Goma iyo wageze usukubita amaso mu mugoroba ukarasha kurangiza uyu musozi Nyamuragira Nyirangongo. Nyamuragira Nyirangongo yagiruka mu bihe bitandukanye. Mu 1977 uyu musozi waje kuruka. Wongeye kuruka kandi 2002 wahitanye abantu benshi muri iki gihe, bitangaza abantu benshi. Uyu musozi kandi waje kuruka 2021 naje nari mpibereye. Hari masaha y'umugoroba abantu bari bicaye mu nzu. Umusozi utangira kwaka umuriro mwinshi, hatangira kumanuka umuco mwinshi w'umuriro, ibintu bitari bisanzwe ku baturage ba Goma. Nibwo twasohotse hanze naje nari mpibereye dutangira kureba ibibaye. Nibwo bwa mbere nari mbonye abagabo baterana bakabura umwanzuro. Uyu musozi wa Nyamuragira Nyirangongo ni umusozi udasanzwe Imana yaremanye ubuhanga bukomeye cyane. N'uyu munsi uza waka n'umwe mu misozi iri active muri Afurika kandi n'umwe mu birunga biranganye cyane muri Afurika. Nitwa Muyobozi Victory, soza ngenda kugezaho amateka y'ibintu bitandukanye utazi. Uyu musozi wa Nyamuragira Nyirangongo uri kure cyane ya Parike Nationale y'Ibirunga ndetse na Laki Kivu. Uyu musozi wa Nyamuragira Nyirangongo birutse kuruka bwa nyuma wahitanye abantu benshi, wahitanye abantu 32. Abantu benshi bari babuze ibisubizo, bamwe bahisemo guhungira aho bita Sake, ariko abandi bafashe imizigo yabo bahungira Gisenyi. Bageze Gisenyi basanga ari Gisenyi nabo bari gutekera, bamwe bahitamo guhungira za Kigali. Ni umusozi wasatuye imihanda, umusozi wakoze ibitangaza bikomeye, kuko mbere y'uko uyu muriro waka habanje kubaho umushitsi ukabije. Kubera gazi yavaga muri uyu musozi, abantu benshi bagiye bayihumeka barapfa. Muri aba ngabo bapfuye. Ni ibintu bitari bisanzwe, ari ubwa mbere abantu babonye ibintu bimeze bitya. Niyo mpamvu iyo bavuga ko ubwami bw'Imana buri hafi, abantu bagomba kwihana bagatunganya inzira zabo kugira ngo bazobashe kubona Imana. Abantu babyumva nk'imisozi, ariko ni byiza ko wabasha gutunganya umutima wawe ukizera Imana. Ibi ni bimwe mu bitangaza Imana yaremye. Abatizera Yesu Kristo n'abamutuka bose bazava mu itanura ry'umuriro. Uwo muriro nawe usomye muri Bibiliya ivuga ko ari umuriro utazima kandi ubamwe inyo ziranganye ziryana. Ariko bizera Yesu bose kandi bakora imirimo yo gukiranuka azabaho ubuzima bw'iteka kandi bunezerewe. Uri kuntegera muri aya mwanya, nitwa Muyobozi Victory. Uyu muriro Nyamuragira Nyirangongo ni umuriro udasanzwe. Reka nkwibutse yuko ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri kuri Goma hari uyu musozi witwa Nyamuragira Nyirangongo, hakabaho na Nyirangongo ubwayo. Iyi ni imisozi iba aho ngaho muri Kongo, ni imisozi iri active ihuruka. Uyu musozi wa Nyamuragira Nyirangongo uherutse kuruka, byatangaje abantu benshi. Nitwa Muyobozi Victory, ndabakunda, Imana ibarinde. Ciao.